Mbukeli isiphinde sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibakhulu ke ngesikhathi sakho nokuthi nje ube nathi uhlanganyele kanye nathi. Phambilini ke mbukeli uma ngabe kubhekwa imisebenzi efana nescience nobuchwepheshe. Uyabona nje abantu abamnyama ababenza leyo msebenzi babembalwa kakhulu. Wayisaphathwa ke imisebenzi efana nemeteorology. Kodwa muva nje sinyukile ke isibalo sabantu abamnyama kulomkhakha. Kwesa namuhla ke isiqephu sezemsebenzi sivakashelwe uSiphesihle Kunene ukuze asixoxele ngalo msebenzi. uSiphesihle Kunene ke mbukeli uyisangoma sezulu esagogoda lapha eNyuvesi yasePitoli ngonyaka u2011 usesebenze ke eSouth African Weather Services iminyaka emihlanu lapho ayebhula khona ke nezinye izangoma zaseNingizimu Afrika waphinde futhi wasebenza njengomethuli ke wesibikezelo sesimo sezulu lapha emsakazweni eSABC wasebenzisa ke isikhathi sakhe ukugqugquzela abafundi waze wathola ke nendondo iSasol Techno X ngenkulumo yakhe ayethulela ke ihlwele zabafundi eingaphezulu kweinkulungwane ezingama-20 usihle ke mbukeli ukhona ke namhlanje la ekhaya Jikelele ukuze phela azosichazela kabanzi ke ngomsebenzi wemeteorology. Sikubingelele sihle sikamukele la. But angidingi ukwamukela la kusekhaya. Kusekhaya Jikelele ngibonga ukuthi awuyilumanga ulimo uthi meteorology. Oba hayi. Usually. Lalela bengimince kanje bengithi oh Lord meteorology. Kunjani sihle siyabonga kakhulu ukuthi ke siwe nawe la ekhaya Jikelele. Ngibonga ukuthi ningibize nkosami ngiyaphila. Hayi sajabula ukubona. So sihle akuqale nje utshele umbukeli mhlambe osekhaya ngemeteorology. Ngesikhathi usakhula uthisha esikoleni wethu mayibuza ukuthi ufuna ukuba yini uthi wena ngifuna ukuba meteorologist. Cha ngebhadi nkosami noma ngithi ngenhlanhla ngangeke ngithi ngifuna ukuba udokotela. Ngifuna ukuba udokotela nami nje ngifake ibhathi elimhlophe ngisiza abantu kodwa kakhulukazi into engichaza ukuthi kwakuabantu angithanda abantu ukuthi baphile impilo ende impilo emnandi impilo enokuthula. Ngathola imeteorology mase ngifike enyuvesi ngikhulume kuyasiza ukuthi ukukhulume nabantu asebefikile asebehambile ngaphambili lendlela ofuna ukuyahamba ngikhulume nathi kunjani kuba udokotela nenzani lapha mangabe ngicilo ngabantu nje lokhu nigaxa ipopolo noma ngicina nje ngoba popola kanje wangichazela ke nanempilo oyiphilayo nje eceleni ngabona ukuthi hayi cha le angeke ngize ngiyithande kuyasetshenzwa kakhulu akulalwa abantu bayashona kunje nje kuya lena le waswangichazela ukuthi okay enye into yokusiza ukuthi wenze into elula kuwe futhi into oyithandayo uthanda ini noma ngahlala obala ngathi ngiyayithanda iscience ngiyathanda futhi ukuyichaza ngiyathanda ukuyichazela abantu ngiyathanda ukuthi abantu bayazi iscience ngoba iscience ineqiniso iscience ihlala ifuna iqiniso ukuthi yini unobangela kwenziwa yini ukuthi mawenza into ethize kube kanje. So ke kafushane nje ke awusichazele ngemeteorology sihle ukuthi entailani what is it about nanokuthi umfundo osekhaya officer ukuthi yena ayenze yiziphi ifundo ezidingekayo njalo njalo. Okay. Imeteorology yizo le ifundo lezobungoma bezulu usukufunda kahle atmospheric science mawubeka ngenye in simple terms ngesingisi ukuthi kwenzakalani emkhathini uma ngabe ubona amafu eqhamuka efika noma uwabona ekhula from ife elincane kuze kube ife elikhulu labalibiza ngecumulonimbus uyalaza ngisho ukuthi yini yenza ukuthi likhule lize lifike kulowo size lo yini yenza ukuthi amanzi ehleli lapha agcine ewile ezephansi as imvula. Kodwa ifundo ezibalekile ke ngizothi unfortunately imaths nescience lezi inzima Because abantu abaningi bacanga igeography. Ucabanga angazi ukuthi yini nesicanga igeography ngoba ama map la ukuthi I don't know ukuthi but wonke umuntu nje ucabanga imeteorology you just think geography. Ibalekile nayo kodwa ezibaleke kakhulu imaths nescience isizathu salokho ukuthi lemoya lo oyibonayo ekhuphukayo yaphezulu yaphansi ikhanda amafu ifu leliyana ukuze silibone ema-computeni kumele uqale uyitshele icomputer ukuthi ifu ke likhandwa i-moisture or humidity umswakamo ongaka likhandwe ukushisa okungaka liphinde futhi lidinge nedust encane engaka kunezinto eziningi ezikhanda imvula so uyayitshela icomputer ukuthi computer imvula izokhandwa ukuthi uma lo moya noma lo mswakamo lo ula phansi asithi nje ula etafuleni mawungakhuphuka ufike la kuleli izinga ungakashaya u2 hayi liyanga kodwa leyo nto leyo kumele uyitshele icomputer ngeinamba ukuthi inamba 2 + 1 uthi mayikhuphuka 2 meters per second abafundi bescience bazowazi ke lokho ivelocity nanani ukuthi mawukhuphuka ngesivinini esingaka uyosheshe ifike mhlawumbe ifike izi overshoot ikhandele into ama severe thunderstorms lokho esikubiza ngeimvula ezinokuduma okuthusayo uma lokho okuza neqhwa nesimo sezulu lesibi so imaths ikakhulukazi abafundi inkosi yami ngiyazi ukuthi othisha bemaths bahlale besenkingeni
ngokuxabana nabafundi uyafeyila ngapha abanye bayahluleka yebo yona inzima kodwa ibalekile. So i-maths angithi ngiyazi sekuneyinhlobo ze-maths khona i-maths bathi i-maths lit ne-maths ilangempela edingekalana akudlalwa akudlalwa mawusubala lapha uzothi uyabala uthi if lizobala kanti bese liba lapha bese bethu bese bethu bese ngisazobuza ukuthi manje usosenze kanjani mase kuthiwa kodwa ayisiyeza lapha ngisafuna ukuthi ngibuze lo mbuzo obalekile mayelana ngoba phela ngiyazi ukuthi umuntu usecijisa indle ukuthi imapha ama subjects so aphaswa ngobani ufuna ukuphasa ngoba cha kumele uthole ibachelor ibachelor kodwa ngithi mawusufika enye futhi into ehluphayo ukuthi la eSouth Africa i-atmospheric science ungayithola kwezinye kwamanye amanyuvesi ungayithola ne-climate science kwamanye amanyuvesi kodwa i-meteorology itholakala e-University of Pretoria kuphela. Hawu iningizimu Afrika yonkana e-University of Pretoria. So nje ngesikhathi ufunda khona nani bangaki nani baningi sihle elokuzaneni or nani bancane ngonyaka wami mangabe senza i-honors okuyiyokugcina mawusuqedile ngoba phela uqala ufunda uqeda i-degree mawuqeda i-degree bese wenza i-honors. Mawusuqeda ke i-honors ilapho ke abaqashi sebengasho ke South African Weather Service job ushilo ngasebenza khona ilapho ke esho khona sethi asesingathatha ke la kodwa ngenhlanhla ke ukuthi iyanikeza nake imfundazi. Sasiba u6 eklasini. Ngithi phela ngisazobuza ukuthi okay iSouth African Weather Service imithi sesingaqasha ngosami izobaqasha kanjani abantu abagcwele iclass lonke ngoba iyodwa indawo yokusebenza. Sasiba u6 eklasini masiqeda mina ngo2011 sasiba u6. Kodwa maniqala nani baningi. Yebo sasibaningi ngoba phela kuba njalo yonke indawo niqala nibaningi ngisho nje yonke samzigcwele ikole ama lecture hall angifisi nje ukuyibona manje. Okuyinto ebalekile ukuthi ngempela umuntu abe clear ngokuthi ufuna ukwenzani abe nama right reasons abe ne focus abe determined azi ukuthi end goal yini angathathi nje for the sake ukuthi hayi nami ngifuna ukufunda evarsity kodwa abe clear ukuthi yini into ezodingeka uma usufike lapha yana ukunezezela futhi lapho ukuyithanda into sipassion yebo ipassion lokho bathi passion mina ngasithanda isimo sezulu ngakuthanda ukuchazela abantu ukuthi yindaba kunje kodwa futhi ngaphambi kokuthi ngithande isimo sezulu ngathanda iscience iqala iscience nje uyithanda yodwa futhi mawusesesikoleni usuku ungakazi kahle ukuthi le science noma lapho ufunda khona uyogcinaphi mawukuthi uyazi ukuthi usuthandani namathela lapho sihlange ngudedele ngingakubuzanga ke ngento ewundaba mlonyeni ekhulunywa kakhulu global warming uza global warming awusichazela ngeglobal warming yikho mhlawumbe sesibona sakubanda kakhulu ozingezinye ikhathi kushisa kakhulu ikhukhulele ezikhona for example ekeza sahlasela kakhulu azifunda KwaZulu-Natal mhlawumbe zi-results yayo yini global warming njalo yebo i-global warming ihambelana nalokho abathi i-climate change isimo sezulu siyashintsha siyakwazi ukuthi vele isimo sezulu sihlale sishintsha njalo namhlanje belina kusasa alisani siyakwazi lokho kwansuku zonke lokho bese kuba khona lokho esikubhekayo ukuthi unyaka kahle yiziphi zona inkathi lapho kumele ushise khona ikuphi lapho kumele uphole khona uma ushisa lo nyaka ushisa asithi nje mhlawumbe sibheka la eGoli uma ngabe kusehlobo sekushisa impela kakhulu kuyaye kufike ku35 kodwa sijwayele ukuthi sithole u42 mhlawumbe insuku ilandelana zibe u5 uma ngabe sikhuluma ngeclimate change noma ngeglobal warming sisuke sesibheka lezi zinto ukuthi okay kunezinto ezenza ukuthi esikhundleni sokuthi kushise kufike ku40 usuku olulodwa ehlobo mhlambe la eGoli gcina sekufika ku14 insuku ezu3 insuku ezu4 masithi siyabheka futhi iminyaka ezayo elandelayo o2025 kuya phambili siyabona ukuthi le insuku lezi zokushisa ziyaqhubeka ziyanda kodwa futhi mangabe sibheka nezokubanda nazo futhi ziyanda into eyenzakalayo kwi-climate change ukuthi ama extremes eclimate yiwo aziveza kakhulu okusho ukuthi iweather ayisenzi nje kancane ukuthi mangabe linile namhlanje lini kwanamhlanje izophinde futhi line kusasa kanje ngasehlobo lalinokuna nje iviki lonke kodwa line kahle singabe bikho futhi nezikhukhula yebo kungabe ukuthi kuna imvula yenyanga yonke ngosuku olulodwa uyabona nayo ke into emusha lapho sesikhuluma khona ngeclimate change neglobal warming lapho sibheka khona ukuthi kuyashintsha lolu shintsho lolu lukhandwa yithi lukhandwa i-carbon dioxide ekhishwa abantu from human activities ngisho sithi noma beyini noma udrive imoto noma ziningi izinto ezikhanda ukuthi i-carbon dioxide ibeningi emhlabeni lesisimo ngempela mabe ngasishintshi lodi sizawubhubha kodwa inkinga ukuthi manje ngathi sekushubile abanye bethi we've passed the point of no return sesidlule lapho khona ukuthi lo monakalo usuwenzekile angeke sisawulungisa kwaze kwakubi kwabhlungu kodwa ke hayi uyabona ke ngiyazi ishisandlu lisuke lidalwa yini ishisandlu ngoba uyibone khona nje lemlilo ejwayele kwenzeka lapha nomlilo ojwayele lapha eKapa
ey'ndaweni ey'laphana yini edala ishisandla ngoba phela kusuke kungasiyena umuntu ofika later ngekwazi usuku khona okay lana sibuyisele isingesini kancane kufike kube ne-heat wave bese kuba nama-felt fires i-heat wave ishisandla ilapho khona nje kusuke kushisa lokho kudalwa ikakhulukazi kusuke kuhambelana ne-high pressure cell i-high pressure cell ilokho esiku-analyzayo ku-weather ukuthi i-pressure le ekhona la ku-atmosphere iphezulu noma incane ukuthi i-low noma i-high mangabe i-high ngiyayithanda le example ifana ngiyazi ukuthi wonke umuntu uyawupheka upopcorn mawupheka upopcorn uyawufaka isivalo ukuze ungeke uzuphuma ugcwale yonke indawo lana i-high pressure cell yenza umsebenzi wesivalo ukuthi mawubeka isivalo kanjena noma kungafika kushaye la kwenzeni akuphumeli ngaphandle akuqapakeli ngaphandle so i-high pressure cell yenza leyo nto ke ivalele yonke into endaweni eyodwa bese ukushisa kuyakhuphuka kuthole iy'nsuku isikhathi esiningi i-heat wave sithi kumele kube ney'nsuku ey'ntathu ezi-5 degrees above i-average yenyanga yaleyo ndawo leyo sithathe i-example la eGoli uma ngabe kuwukuthi ehlobo i-temperature inokukhuphuka ifike ku-35 bese sibheka ukuthi okay ehlobo noma sithi ngalenyanga nje lena ngoDisemba la kushisa khona kakhulu kuye kushise kufike kubani sibone ukuthi okay kuye kushise kufike mhlambe ku-32 i-average temperature yasehlobo yangoDisemba yaseGoli yayifike ku-33 uma kuwukuthi izoba 5 degrees above for 3 days and more sesithi kuzoba neshisandla ngoba lokho kusobala ukuthi kuyobe kushisa nje isikhathi eside ngendlela engajwayelekile yo sihle lalela ngingahlala la the whole day lokho uyazi ukuthi into engichaza lo mase ngiphuma la ngizobe sengi-expert usuke high pressure cell ezintshini zami lalela yimi ngizobe sengibachaza ukuthi no ishisandla is because of don't do that you see the effects of global warming sibonga kakhulu sihle ukuthi sivakashele namhlanje la nje 20 seconds izoba njani eGauteng hayi kwanamhlanje lingcono because yabona izolo ngiphoxeke kabi bengitshela ukuthi angeke lize line la selabuya lana namhlanje mancane amathuba emvula lo okuduma okuphelezela okuduma wezulu kodwa imvula ungayilindela incane 5 mm ile fika ithi nje shawa bese yadla amathempukana hawo sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho sihle sikufisela konke okuhle sibonge kakhulu kubonga mina umbukeli lo bekusihle kunene ebesixoxisana naye siphesihle kunene sixoxisana nje naye mayelana neindaba ezithinta isimo sezulu hayi ngiyethemba mukela lapha ekhaya ukuthi ufike elikhulu noma umfundi ofisayo ukuthi nawe uyibone ufunda i-meteorology hayi ke uyitholele lonke ke ulwazi olukhona njengamanje sothi nje qhu edolo siyabuyela kumsezwana Enkosi kakhulu mbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya jikelele usasazo ke lwezemidlalo linika uhlaziyo amabali kunye namagqabantshintshi kubaphulaphuli kwaye ke lunamandla okuwela imida njengomthombo xabisekileyo polwazi eso ke sesinye sesizathu ezibangela ukuba abantu abaninzi bayithande kwaye bayixabise indima yosasazo lwezemidlalo xa kuthethwa ke ngemisithi yezemidlalo kunomathotholo kuthethwa ngosasazo lwemidlalo oluvala isikhewu kwabo balandeli bangakwazi ukufikelela kumabonakude nabo kaloku bengenalo ixesha lokubukela umdlalo ngamnye njengoko kaloku umbukeli sibhiyozela i-World Radio Day kwezemidlalo apha ke estudio sinalo iqala losasazo utata uSibusiso Derek Mashabane owaziwa kakhulu ke ngelika SD Tata SD kunjani Ngiyaphila kakhulu Kholi kunjani kuwe Hayi siyaphila tata Khonto happy World Radio Day siyabonga kakhulu isikhathi ukuthi bayihloniphe iradio sijabula kakhulu bayihlonipha siyajabula ukuthi bayinikeza nelanga elibizwa nge-Radio Day yeah. And kuhle kakhulu nathi apha enqubeni ekhaya jikelele siqondile into yobana sikwazi uthula masikhwebe amagqala onyawo zinodaka abafana nawo I mean you've been kwi-radio for 3 decades and ndiyafuna nje into yobana sibuyele emva usixelele ngohambo lwakho uba lwaqala njani yonke nje le minyaka ku-radio ngangena khona nge-accident eqinisweni unyaka wami wesi-40 lo wow yeah ngangena khona nge-accident ngoba ngangise edikeni e-Fort saba nengxaki ke saba nama problems ngama boycotts nako konke lokho manje
Bengine-relative la SABC malimohambe kasebenza la ne-position lenkulu. Ngibule bacala i-black radio station yabo early 60s. Sure. Ne-television nje uma siyibona nje i-television ngibole bayi-introducer la. So wangitshela ke nge-SABC bengekho lapho bengenti science mina bengekho ku communication nento njengale. So ngathatha lelo thuba njengesikhashana ukuthi mhlawumbe ngiyasebenza bengafuni ukuthi la eqinisweni kuba ngumsakazo. Kodwa ngagcina sengihleli. Wangena. Ngingangena yeah. That's why besoloko besithi tata funeke into eyiluck funeke ikufumane uready. If lucky day yakho funeke uready xa kuthiwa ngena ungathi hayi ini uvele ungena uthi thwa. Kumele ube lapho ngesikhathi lesifanele. Yes. Kumele ukuthole uready. Yes. Kumele ubese uma iba khona leyo opportunity uyayisebenzisa nje oba ushilo. Uma umnyango uvulekile kumele ungene. Ya ngangena ngaleyo ndlela eqinisweni. Sonke isikhathi kholi bengithi ngiyohlala sikhashana eqinisweni nga resign ngo1988 bekutshintshwa ngalesi sikhathi bazama ukuthola ama black managers bas trainer as prospective black managers for ma stations amnyama. Ngabe sengiyayekela ke ngoba ngifuna ukuchubeka bekumele ngingaphesheya for ukuchubeka ne-education yabo kodwa yangibamba i-university yaba nema plans wayo yeah ngagcina ngihleli ke kodwa on and off 40 years manje. 40 years. Usalikhumbula usuku lakho lokuqala usenza i-commentary? Azange ngicale nge-commentary. Okay. Yeah, ngicale ngoba bengi full time leso sikhathi bengenda yonke into bengenda compilation bengitype then ngafunda ama news bengenda i-political program. Jack of all trades. Jack of all trades ngikwenze konke kholi konke. Ngiyakhumbula ngo1994 bengi sorry responsible for my interviews yobe siya kuma elections for ama stations awu4 political discussions talk shows konke lokho ngaba i-DJ bese ngi-DJ hayo into ongayenzanga yeah ayikho ku radio engazange ngiyende ngiyende yonke into ku sports ngiye nakhona accidentally ngoba bantu lebenda sports 1987 bebangekho kuyodlalwa i-final JPS Pirates versus Bushbucks Ellis Park ngikhumbula ndandikhona hayi ndiyaphosisa ubungakazalwa nokuzala 1987 so bekuyi broadcast game assignment yami ecala no training na bengibelieve ukuthi ngakhona kuyenda lento bengiyithanza i-radio i-comment ku-radio sikhule ngayo engqondweni yami bengicanga kuyobalula bengicanga kuyofika ngifike lapha ngibambe i-microphone ngibithe i-game yacala i-game umthatha bhaks ngeke ngiyikhohle leyo game sure cha ngikamlungisa ingubane ushaya ibhola ngenyalo sekulaka right left ushaya nge-right angiyathi leyo nto leyo kumele ngiyichaze ukhumbule i-radio live radio scriptless live number 1 number 2 i-radio especially sports commentary siya react akho script kumele sichaze ngesikhashana esincane into lendeka lapha egroundini manje wenda leso style leso angina vocabulary yaloko mina bekuyi-nightmare ngeke ngikhohle leyo game le 1987 Ellis Park JPS final yeah azange ngeva ngihlashwa amahloni kodwa into emnandi noba phakathi nobuya ngena entweni uyafunda qonda ba okay loo nto intsha endifundile kuyo kwigame elandelayo so ubani uziphucula that's why kuthiwa nento it takes time kusenjalo ndiyafuna nje sirhabulise sifincise ababukeli bethu because njengoba uthetha nam ndinomdla wokuva and buye lemva into yobana wawusasaza njani makhe sibone ikhona into esikuphathele yona uyasidlalela udirector wethu
Emavimba nokugena bara rosta frosta sendele fusta bara bakter bayla bara chaspe emavimba da bara pukra kapanda kishwa ina bara Gonzales da production para manjera bara bakter kunsura bagun saile dum kibra kapanda production para manje e bakter bayla bara بدينا برا ريتشاسبي وشولا يروكاتا برا كيفين مسمامو هلا رجع بالكيفين ما شولا بوينينا برا مسونجواني برا نقوغينا برا 70 سنة برا تنتنا برا مسمامو تولي لوينا برا ريتشاسبي سكوم نوج ريتشاسبي موان بشار بايلا برا كيزا تشيكسا Kwachapa Richards Bay ukhumbulela umdlalo. Ngiyakhumbula beyidlala neKaizer Chiefs kuyo le season. Ngiyakhumbula ya. Kodwa ngelishwa ke ngoba iradio manje akusafana ngaleso sikhathi. Yes. Ingakabi khona itelevision, ingakabi khona ama platforms lahlukahlukene. Manje ikhiphe le myth lebeyikhona noma lawo ma platforms akhiphe leyo myth lebe wakhona uba limited ekuchazeni into lekumele uyichaze kumlaleli ngoba umlaleli ubukile ku television angeke umkhohlise awukhona ukupainta ipicture ngekho le engekho nekusebenzisa lesi sikhathi into lethi ngeke ubukile umlaleli unema platforms lahlukahlukene bekakhona accessa ngawo information lesasikhathi ke ingakabi khona itelevision angakabi khona lama ema platforms bekulula bongena e-stadium upaint i-picture ngendlela iphinda ngakhona ukhumbule i-radio by definition the theater of the mind kumele ucreate sithombe create le umlaleli mawudonsa ke lawo magama lofuna kwasebenzisa lesisikhathi uexaggerate a bit embellishe uyabo ufaka lokuthide a bit udume ngaloko kancane si limited ke manje ngoba itelevision isenda kusisichazelo lesuke sikubonile lesisikhathi mhlawumbe kususa leyo excitement lesisikhathi mhlawumbe kwenda i-reporting noma i-reflection ibe more accurate ibe sithombe lesiqinisekile lesasikhathi ke besi free kungaloko bengiyithanza iradio and kulento ethethayo tata uba inikeza umfanekiso ongqondweni because I mean ndiyayibulela kakhulu emidlalo emikhulu efana no-AFCON because nathi bantu mhlawumbe abangathanda ibhola siye siyibukele and ngoku bekudlala uMzantsi Afrika ubuthi usalele uve i-sports commentator sithi uba wayifaka xa iqalethi nawe ke ngoku sowuyaphaphama sowuyasuka uthi kwachapha tata siyabulela kakhulu ngomsebenzi wakho negalelo lakho kunomathotholo not only kumathotholo ukuthi into lobana uye wasebenza kumasebe ngamasebe igalelo lakho siyalibulela kakhulu kodwa ke ngaphambi kokuba sikhulule sikunyaka ka2020 nanku Siphiwe Tshabalala ufaka inqaku lokuqala Pi FNB Stadium igagene neMexico kugcwele kwachapha ngiyakhumbula leyo game ndifuna ucommentate le yona ngisaza ngakhumbula konje ngacommentate nangu Siphiwe Tshabalala ngeke ngireflect ngespeed segame nangu Siphiwe Tshabalala uchamukela uphondo nesebunqele Tshabalala uphiwe ngeligama uphiwe ngesiphiwo usipha ligoli phakathi tata enkosi kakhulu mhle kakhulu umsebenzi owenzayo siyakuhlonipha kakhulu ubakhulisile abantu eMzantsi Afrika kwezosasazo Happy World Radio Day ngibonga kakhulu Kholi ngibonga kakhulu futhi nakuba organizers ma producers Ekhaya i-platform lenhle i-platform lefanele le ngiyethemba ukuthi niyokhula nifikela kumele hey siyathemba into yobana sizawukhula nyani phakathi kwentsukuzi zobumnyama sizawuntinga lo ke besithetha naye embukeli nguye utata Sibusiso Derek Mashabane besichubela ke ngohambo lwakhe njengomsasazi wezemidlalo ngubani wena umsasazi omthandayo kwezemidlalo masithi qhwi evenkileni iqiniseka mbukeli yawugungqi kuba xa sibuya sabe sihleli naye usikhumba ungayindawo Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele
Iindaba. Yo mbukeli. Ndihleli nosikhumba apha kunzima. Yo in the Love Africa Comedy Festival ngomsitho ke kwicandelo le-comedy. Sikhumba masikubulise sikwami. Hello, kunjani? Ngiyaphila njani? Right. Before siqala lento yenziwa ngakuyenze kimi. Le uthi uzothi kuba accommodate 2010 ngeke yenzekela kimi ne. Focus. No, asoze ngiqala. Andifuni nokuqala. Masikubulise sikwamtshela ekhaya. Thank you very much. Take kuhle Jikelele kuhle yangu. Wena. Abantu bazi ukuthi awufakanga ichathile ngabe. Ngaba yikho kanje le show. Mangathiwa sukume, masingathi asukume. Inyawo lingaka. Zamushisa ama-cons akwenzeni. Ekhaya Jikelele sinibulise kapho ekhaya Jikelele akazi ukuthi ichathula zikhe ekhaya Jikelele. Simsebenzini i-makeup leso sikhathi i-makeup ila ngaphansi kwetafula. TV asuka. Okay. Yo. Nginetong nokuba netong la. Ziningi into ezenzakala la i-TV. Yo, ndiyacela. Ubrashani ngale nto ngoba ngathi uyathwasa mos ngale nto. Like aseyakho le gama ne. Yo. Hey kuningi la phasi kwetafula. Azi yabuya la. Okay. Ndiyacela. Skiske. Yo. Siqalele ngomnyadala we-comedy festival. Oh, comedy festival yenzakala ngo-April 5, 6 and 7. Nama-comedy nayi-50. I'm one of the 50. Ngikhona namphakathi lapho. Kule 50. Sibaningi. Si-50 cabanga 50. And kune-international comedian that is coming over, Eddie Griffin. Uzoba yiphathi ye-festival naye. Kuzoba ne-roast. Kuzoba nama-show amaningi that are happening. Kule weekend, Sandton Convention Center. And yeah, ngabe this weekend lento le yabo. Yeah. Uze uhlale phambili. Yes, ngeke ndingeza. Yes, asendimenyiwe. Ekhumbula le bag yama packs le yokufaka ama packs ngathi le mbela ekhumbula nje lo. Yo. Hayi ndiyafuna ke ngoku into bana nje ngokusitsho into bakuzosa abantu abasuka phesheya kwamalandle bezozimasa lo msitho. You know, essentially the purpose, you know, of combining, you know, local and international kwigumbi elinye. I think abantu abaningi bathanda ukuthi we are local comedians thina. Yeah. Akusiqiniso lo, we are comedians. Comedy is just comedy. Ayikho lento ukuthi alaba i-local comedians, laba i-international comedians. We are all comedians. Sisonke singama comedians because master stage umsebenzi wethu uyi-one ukuthi sihlekisa abantu. Whether ubahlekisa ngesizulu or nge-English or nge-Afrikaans or ubahlekisa ngeXhosa or ngeSpedi okusalayo ama-results ayafana sonke ukuthi sonke sihleka. So yeah, so I think masihlangene sonke nje kuzoba mnandi mana kunama-comedian from other African countries, and I hope khona Nigeria as after le nto abayenza yona ku-AFCON kufanele beze la. Hayi bazawubanisa isibindi. Kaloku ifuna ukuqoba isibindi. Yeah, kufuneka isibindi nephaphu nedlakadlaka for ukwenza le nto lena ne. Yeah. Yeah. And I mean njengobusitsho into yobana kubuthelana abantu ndawonye and eyona njongo wena sikhumbe kukuba abantu bahleke bakitazeka amathumbu. Ndiyafuna ke ngokuqonda into yobana since you've been running it for the past few years, Not few. Mina, 16 years. 16 years. It's been 16 years of doing comedy and radio. Yeah. So I think Makchuang nabantu abenza sithi bakhuluma 16 years. 16 years. So it's not few years, no. It's not few. Halala. Yes. Halala. So kule 16 years ndiyafuna uqonda into bani reception ibinjani and inyaka nonyaka obviously mhlambe nifuna into bana nifake into ezithile reception. I mean this year into nizawuyenza differently. I think doing comedy for 16 years ngibonisa into eningi ngami. One ukuthi abantu bangithanda ngalendlela engiyiyo. Ngizile bangifika la ngitheni before we went on air. Ngitheni ufuna ngibe yimi or ufuna ngi-act.
because Yeah. even take him in funa acting ngabe angisile into engiyo manje bekuzovela nje nginikeza ama-answer wafunayo ngiphume ngihambe la but manifuna ngibe yimi so wena mangenza comedy I know abantu abathenga ama-ticket bafuna ukubona mina ngiyimi so that lokho kungenza ngibe happy and khuluma ngale festival esiyakuyila for Africa it's going to be one of the funniest festivals ezingake zabakhona I mean Sandton Convention Center all the big names ongacabanga khona lapha Tumi Morake ulapho Mashabelo khona Alfred Aldrin who's one of the funniest guys I've ever came across in South Africa. Alfred right now use England. Wow. Right now I'm going to tell local comedian Yes. use England selling out shows in England. Wow. So it shows you indlela umsebenzi wethu siwenza ngakhona so with a mixture of everyone akuzoba mnandi man kuzoba mnandi and iyakhula sentsho xa sizabona abantu because omnye mhlambe uzojonga uba ibo uhlekisa nje but you can actually make a living out of it and you've proven wena beyond reasonable doubt into yobana jonga le nto ikum ndizalwe nayo and I mean ukhule waya kumanqwanqwa aphezulu ndiyafuna uqonda kule minyaka imininzi iminyaka enjani emininzi oye waphakathi kwi-radio I mean wenza ne-comedy as well ungathi mhlambe kuwe iqhinga lokuba ube relevant ebantwini kuna namhlanje xa uthi sikhumba noba sikubonanga siyahleka ngeke ngahlangana nomama basesithane Khumalo restaurant ngizikhiphini yazikhipha ke mina every week mina ngizirobhi nje angizirobhi actually hayi mangithola chance kufanele ngibe nesikhathi sami yabona amazipho amanjani adlule wakho ngoba la njengoba siso isandla kunento efihliwe la kufihle ihlazo njengoba kunje mina ngiyabona kulo ngithi ngizama ukunibonisa ukuthi hey man ngiyazithanda yazithekekela mama basetsana kimi hayi whatever yenza impilweni ungashintshi and kunento fanele ukukhumbule ukuthi enhlizweni zethu noma ngabe singaba successful kangakanani there's always a little sikhumba enhlizweni zethu so every time when we see you usikhumba wethu uyavuka yabo siba happy man because sifuna ukusho yonke lento ofuna ukuyisho mara siyasaba thina ngoba bazodivele thina ama-candidate asadi kahle wena ku-right bathela kalithandi kahle vele ngoba ngadanki man so angifuni ukushintsha man and if ngiphiwe lento and igimi why faneke ngiyishintshe ngizenze special man sengifika la sengithi molweni right khonto man qaba ngamafu qaba ngamafu kuwena ne qaba ngamafu qaba yo so I mean ndiyafuna uqonda because I mean kule career yakho asikwazi ushiya ngaphandle abantu abakulandelayo abantu xa uthi naku ndizaba ne-Love Africa Comedy Festival bathi apho yakhona somlandela usikhumba I mean ndifuna uqonda into yobana i-role yabalandeli bakho abathe bayidlala abanye baqala from the ground banyuka nawe angithandi ukuthi abalandeli bami because kuba ngazathi ngiyabatlema or ngiyinkosi yabo angithola angisilo umuntu othi my followers hayi anginayo lento leyo mina but kuba wonke abantu abathanda icomedy yami abantu abeze ama-show nami thank you very much for uthando ne-support kuyo yonke le minyaka and I know ukuthi angikho perfect because kusasa if mina ngithi abantu bami lapha imagine bathi unayimhlolo abantu bayavuka abantu netshitshela benzani bayavuka bageze bashiya abantwana babo bathela ipetrol bathenga amathikithi bathatha isikhathi sabo beze showini bahlale phambili bathenge lento ethengiswayo lapho badle before wazobona wena baspende emalini labantu labo bese wena uthi abantu bami labo unesibindi usithatha besibindi sokubiza abantu ngabantu bakho hayi Dali wezulu to imagine wena mina nje I'm just ngiyabonga kuwo konke abangenzele kona kuzokufika isikhathi samanje kusasa ningi ngikuphethe man I mean I think right now in my comedy career I think I'm at my happiest angazi if in the sense like happy like at peace with peace lento engiyenzayo inner peace which is very important like happy so kuba simple for me ukuthi create material entsha ngihlekisa abantu kuba simple very simple for me mang happy
Yeah. So yeah, ngiyabonga ngesupport na yonke into ningenzele kuzokubela isikhathi ubantu bami. And I mean kulento oyithoyo awukwazi into bani ugalele ngapha ikhaphi yakho ayinanto. So uzifile up inner peace, happiness. And angangenza comedy ngekho happy. Yeah, usathatha ke happiness ba uhappy. Kunesicelo esivela esingxamisekileyo esivela kubabukeli beEkhaya Jikelele but awukwazi umkhulula sicela tana asilinganisele uGwede Mantashe angeke ngiyenze lento leyo se TV SABC le mina ngifuna career yami ibe right asikuse stage nisile ngiyaphuma la ngihlangana uTagwede bese ngicula uTagwede mina nganyambona ngimele emotweni ndulele emotweni kuhlekani kanti anisanga angeke angiliseli umuntu eTV ku SABC manifuna ungibona kahle kahle mina ikhala mase kanjani ngozana ku Africa Comedy Festival izobe nge 5 6 and 7 zika April ama ticket available right now nisile nifuna mina ngiphume la SABC sengithola ama comrade la ngaphandle ngiyothina ama comrade how Oh. Pobinho. Well radio day for today, ne? Yes. Yes. Well Yeah, day. shout out to Pop Mapena, man. That's my guy. Hey. That's my guy. How bad? Pobinho. And umhlekisile. Uyongenze ngahlekisa. Usile la ufana la una lento kusanyana. I tell it at keep your makeup ala. Bese nami yasifaka ngipowder duka angathethi. Kamala. Usathi yakama tinyadlala. Na ibheki yakho la. Uthi usabheka ibheki athi hey. Na isikhathulo sakho la. You. Uthi yadlala udaya tangathethi. Athi umthwalo uhambe. Yonke lento yenzeka la etafuleni la SABC. Khaya Jikelele naku. Kuncane lokho. Kune fridge la. Kune fridge. Ukudla kwala kubolile nenzani lana kahle kahle. Yes, sis. Size bani vele lo? Size 4. Okay, sisiya. We are live on TV, yes. Thank you very much, Bafethu. Sizohlangana lapha Africa Comedy Festival ezenza nge 5, 6 and 7 zaka April. Ama-ticket akhona lapho ube right. Danke ngebag. Inani le bag. Yeah. Ay, isikhumba. Ay, uyamosha. Umbukeli. Asiyambeni. Siyavenkeleni. Kanti bengabe sibheka ehamba phambili kuleli hora umholi weDemocratic Alliance uJohn Steenhuisen usevule icala estation samaphoyisa eKapa evulela iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile. I don't think we were miles off. I said to the boys after, I think we were good for about 65% of the game. Qala lesizwe leqakamba iProteas lizimisele ukwenza ezibukwayo njengoko liza kudibana neNew Zealand kumdlalo wovavanyo namhlanje. Umholi weDA uJohn Steenhuisen uthi izinsolo zezenzo zenkohlakalo eziyamaniswa nephini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile akufanele zifihlwe ngenhloso yokumvikela. uSteenhuisen namhlanje uvulele icala uMashatile station samaphoyisa edolobheni eKapa. iDA ithi lezi insolo zezenzo zenkohlakalo ezibhekene noMashatile zisukela ku2004 ngesikhathi esengamele ukuphathwa kwemali kuhulumeni waseGauteng. Basola uMashatile nangokuthi wephula imigomo yokuziphatha yamalungu eParliament ngokungadaluli konke athola ngakho enye inzuzo ngaphandle nje kweholo lakhe kuhulumeni.
When you look at the depth of these allegations, had the lifestyle audits been done and completed in time, some of these allegations would have been picked up much earlier. Umholi weqembu uJohn Steenhuisen uthi inkohlakalo edlalubi kuhulumeni ngeke yaqedwa ngelanga elilodwa. Noma kunjalo uhulumeni kufanele abonakala ukuthi uyalwisana nezenzo zobugebengu nenkohlakalo. Remember, you only need to put a few big heads on spikes to start to let the message go out to the rest of the country that there are consequences for corruption. The problem with our approach to date is that we've always gone after the small fish. Ihhovisi likaMengameli wezwe likhuthaza labo abanobufakazi bezenzo ezingalungile ezenkohlakalo ngokuthi bangananazi kunalokho babikele abezomthetho. Umbutho we-ANC KwaZulu-Natal umamise emsebenzini oceba abasixhenxe kumasipala waseMzumbe kunxweme olusemazantsi ephondo emva kokuba abaceba bevote kunye namaqela aphikisayo ukuba bamsuse esikhundleni usodolophu we-ANC kwiveki ephelileyo. Bakwaxhasa ke okunyulwa kukaceba we-IFP umlungisi Ndlovu njengosodolophu omtsha. Amaqembu aphikisayo eMzumbe akhiphe ube yimeya ye-ANC ngokwesekwa amakhansela e-ANC emkhandlweni. Sekunesikhathi lungekho uzinzo kulomasipala. I-ANC inezihlalo ezingu-21 bese kuthi i-IFP ibe nesihlalo ezingu-14. Unobhala we-ANC esifundazweni uMnumzane uBheki Mtolo uthi lamakhansela azojeziswa. Kuyicala elikhulu kabi uma ngaba usuvota uvote ukhipha umeya we-ANC ufaka umeya wenye inhlangano i-ANC engadlelani nayo. Mawenze njalo soke sewenze icala elikhulu kwa-ANC. Umtolo uthi i-ANC yenza iphutha elikhulu ngokukhetha lamakhansela ukuba ayimele emkhandlweni. I-ANC ithi ke usomlomo wakulomasipala uSibonelo Maphumulo usexoshiwe eqenjini. Kepha uMaphumulo yena uthi akakatshelwa ukuthi usexoshiwe futhi usaqhubeka nomsebenzi wakhe. Uma kwenzeka ikomiti loqondisa igwegwe okanye noba oluphi uhlelo lwe-ANC elingagcina seliba mphuca ubulungu babo nyanzeleke kuba sekuma-by-election si ready kakhulu ama-by-election futhi sowawina ngamalengiso nabo balazi leqiniso. I-ANC ithi angeke isho ukuthi isigcawu sokuqondisa izigwegwe salamakhansela sizokuthatha isikhathi esingakanani. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. I-Patriotic Alliance ithi khathazekile ngokuthi isikole samabanga aphansi i-Esikhisini eSolsville eTshwane sithatha abantu abadabuka eZimbabwe njengabamqoka ukudlula abakuleli. Lokhu kuze emva kwembiko ethi bangamaphesenti angama-60 abafundi abakhuluma isiShona kulesi sikole. Inhlangano iPatriotic Alliance ibuthane ngaphandle kwesikole samabanga aphansi iEskhisini ePitoli ngenhloso ukubhekana nembiko ethi lesi sikole sibeka phambili abafundi abadabuka eZimbabwe bese beze ngemuva abakuleli. There are parents with young children who cannot be admitted to our schools because foreign nationals children have been accepted in the schools. So we are saying that even that 20%, we need to go door to door. Our members need to do door to door here so that they can establish if there's any parent whose child has been rejected from the school. So that we can take that child, bring the child here. The principal must take out a Zimbabwean and put a South African. Iqembu liphindela veza ukukhathazeka ngensolo zokuthi isikole sesifaka isicelo emnyangweni wezemfundo zokuthi kwengezwe isiShona njengolimi esikoleni. Isikole kanye neziphathimandla kwezemfundo bakuphikile lokhu. The department, we can confirm that the SGB of Esikhisini Primary School is indeed a Zimbabwean national. We can also inform that the Shona was not in the plans to be introduced at the school because there is no even application for the introduction of that language at the school. IPA imile kwelokuthi abantu baseningizimu Afrika kumele bebekwe eqhulwini njengoba kuyibona abakhokha intela. Ogqirha abangaphangeleyo kwiphondo laKwaZulu-Natal babongoza urhulumente ukuba abaqesha yekuqesha ogxa babo abasuka kumazwe angaphandle. Iqela logqirha abangaphangeleyo libambe umngcelele lisiya kwiofisi ezesebe lezempilo kweli phondo liyokufaka uluhlu lwezikhalazo. Laba odokotela abaqeqeshiwe abangawuthola umsebenzi ezibhedlela nasemtholampilo. Kusukela ngoMasingana nyakenye sinyukile isibalo sodokotela abangasebenzi.
Udokotela Nombuso Phehle ongasebenzi kusukela ngoZibandlela uthi izikhungo zezempilo zidonsa kanzima ngenxa yezibalo eziphezulu zeziguli kodwa odokotela bahleze emakhaya. Ilobo nje obunzima esibhekene nabo ukuthi sifundile asikwazi ukuyosebenza nama-patient esibhedlela ayasidinga. Uhulumeni uthi awunayo imali yokusikhokhela. Odokotela bangasebenzi bafuna uhulumeni anikeze abantu bakuleli umsebenzi kuqala kunodokotela bakwamanye amazwe. All of the posts that are currently being advertised are advertised according to employment equity targets. So not everybody is given the same opportunity when applying for those posts. The other thing is bursary holders. There's a lot of bursary holders who are given first preference because of the debt that they have to the government. Umnyango wezempilo uthi ukuncishiswa kwesabelo mali ikona okuvimba ukuqashwa kodokotela. Ngeminyaka ishumi edlule la eNingizimu Afrika besi nodokotela abaqedayo ezikoleni abayila u1200. Sabona leso sibalo asanelanga. Asiqhubeke sicela ama universities azandise ingane ayithathayo. Saqhubeka nasafaka abantu abaningi bayofunda eCuba. Kumanje njena nje odokotela abaqedayo ema-university babalelwa kuyinkulungwane ezimbili namakhulu amane 2400. Udokotela uDlomo uthi umnyango matasatasa ekutholeni isixazululo salenselelo yongaqashwa kodokotela. NguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uAngie Motshekga wethule ngokusemthethweni ukhetho lwakulonyaka lwegungu eyilawula ukusebenza kwezikole ePitoli. Ngekhathi kekhuluma esithangamini nabeindaba ungqongqoshe uthe izikole eyilawulwa yigungu zenza kahle ngamaphesenti angama-20 kunezinye. Ungqongqoshe uAngie Motshekga unikeze imininingwane ngokhetho lwakulonyaka lwegungu eyilawula izikole. Lolu khetho luzoqala mhla zizinye ngindasa luphele mhla zingama-31 kuye uNdasa kanti luyingxenye emqoka yokuqinisekisa ukusebenza kahle kwezikole. Isikole ngasinye siba nalolu khetho kanye eminyakeni emithathu. Schools with active school governing bodies excel across the different metrics including academic performance, learner well-being and community engagement. There is a correlation between engaged SGBs and school success, and this is undeniable. For schools with great SGBs who participate in the work of the schools have an average of 20% higher performance. Umnyango ukholelwe ekutheni isikhathi esingangenyanga eyodwa sanele ukubiza imhlangano nokuqinisekisa ukuthi banele abantu abavotayo. Uphinde wexwayisa laba abasebenzisa indlela zenkohlakalo engeneni kulezi igungu. There is a challenge, of course, of people that wants to be in SGBs at all cost when they don't even have learners in that school, where they buy parenthood and guardianship and so on. But there are processes in the department to ensure that that doesn't happen, because you need to verify whether a person is indeed a guardian or not. Umnyango wemfundo eyisekelo ufunge wagomela ukuthi uzosebenzisa amandla awo ukususa amalungu angakufanele ukuba aqokwe. Abazali babafundi besikolo samabanga aphansi apha Dadamba eWillowvale kwiphondo laseMpuma Koloni babongoza uhulumende wephondo ukuba akhe izindlu zangasese kwesisikolo. Esisikolo sinezindlu zangasese ezinemingxuma kodwa ke azisetyenziswa emva kokuba ititshala yalunywa yinyoka kunyaka ophelileyo. Amagumbi angasese nokunqaba kwamanzi zezona ngxaki ezijongene nesisikolo. Abahlali bathi kulamagumbi sele kuhlala inyoka. Bakwathi lemeko yasohlutha isidima sotishara nabafundi. Sasicinga bafana uba uyayithathela ingqalelo lonto le watyiwa inyoka umaqoli kwezi toilet. Sabe ke ngoku siyazivala itoilet sizithuma ngaphandle. Isikolo sethu asinamatanki asinamanzi. Ifestile zophukile kwaye amanye amagumbi okufundela awekho semgangathweni. Sisikole bendifunde kuso. Kungoko ndibonela ukuthi no make ndize apho bendifunda khona apha Dadamba ngoba ndiyayiqonda le nhlungu abantwana bakuyo ngoba kwizikolo zonke esihamba kuzo ingakumbi naseCape Town abantwana baba nengxaki. Isebe lezemfundo lithi selinikezele kumbutho wabucala owayethembise ngokwakha izindlu zangasese kwesisikolo. Esi sikolo saripota lomcimbi wezindlu zangasese ezingalunganga kwesithili eso ke sithe sayiripota sona
ephondweni iphondo lathumela ke abantu abasuka esithilini bokwenza assessment yemeko leyo kangangendoba esi sikolo sifaka uluhlu lwezikolo ezizawuthi zilungiswe inkampani yabucala endokuthiwa zi-NGO. Abazali bafuna ungenelelo olukhawulezileyo ukuze kuphucuke le meko. Ndikulwandile Mbulali kuGatyane. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo usebenzisana nezinhlaka zokuphepha baphume umkhankaso wokuthungatha isiboshwa esinguKlata Gumbo oweqe eyokwelashwa esibhedlela seMamelodi ePitori. Lesi siboshwa osibonayo umabona kude wakhe njengamanje sidonsa uDilika Njele ngamacala afaka phakathi ukudlwengula, ukuthumba kanye nokushaya. Niyanxuswa ke ukuthi ningalinge nizama ukumbamba lo mlisa kodwa nibikele amaphoyisa. Correctional Services, working with other law enforcement agencies, is conducting a widespread search operation to locate and apprehend offender Klata Gumbo, who escaped on Monday, the 12th of February 2024, from the grounds of Mamelodi Regional Hospital. Klata Gumbo is serving a life sentence for rape, kidnapping and assault since the 28th of August 2018. He was escorted to the hospital for a consultation with a dietitian when he attacked the guarding official, disarmed him and escaped from the hospital premises. Correctional Services is appealing to anyone with information regarding the whereabouts of Klata Gumbo to contact a nearest correctional facility or a police station. Crucially, we encourage members of the public to remain vigilant and report any suspicious activity to law enforcement authorities. Mbukele sekufike leso sikhathi ke sokuthi kuphosa amehlo lapha ukubona ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Emva lokho sobe sesiyapholosa evenkileni.